Marko. Na rezervi pa sedijo 1 Vrniček Jan, 3 Kobec Maj, 4 Berto Franci, 6 Zanko Robin, 15 Kolar Levan Kris, 20 Leščak Anžel, 8 Cigoj Gregor, 24 Ciglar Tristan, 27 Štuker Jan. Glavni trener gospod ekipe je gospod Božič Igor. Domača ekipa bo nastopila v naslednji postavi. 54 Čadež Luka, 3 Vrtič Luka, 4 Šalja Vedor, 7 Jakutovič Adam, 9 Hajnič Anja, 10 Kopač Matic, 19 Vukovič Luka, 20 Marko Matevž, 22 Kim Kotiv, 31 Govorič Drednik in 30 Miletič Janko. Na rezervni klopi pa sedijo 1 Mreža Anej, 2 Dupanjaka, 6 Skočnikovic Mec, 11 Čeh Mark, 16 Šlager Gal, 17 Unič Žan, 21 Čadež Jaroš, 76 Kokožan Tevš in 77 Petrovič Stefan. Glavni trener domače ekipe je gospod Kačič Sazor. Današnja tekma bo vodila sodniška trojka, glavni sodnik Kovačič Darjan, prvi pomočnik Špurt Staša in drugi pomočnik Kranjc Tomaš. Na tekme je Vidmar Elaš.
Daj! Daj! Pomika žogo, ja! Borka desna, Borka! Vas! Pobjegao! Božaj! Bravo Gula, ja, bravo! More! Visoko! Gito! Ej! Napri sredinu! Miro doba! Pasi sredina! Bolja prikaja! Hop! Okej, ajde! Pavle! Bravo, Mirce! Druga žoga! Še, Mika! Bravo! Naši, Tarik! Igraj! Borka linija! Okej! Hej! Good!
Gosta se povede na Petinić, sredi Hitler, Račil Povedi, Vulić, Mark. Ajde, dalje, dej! Nemi glave dole. Isto! Artur, close! Artur! Zapri sredinu, Lun, ne prvi. Zapri sredinu. Bravo! Dobro, Oček! Artur, go, Artur! Pazi, Barko! Daj mi! Sam si, dobro, mirno! Še doba! Ni faula! Bravo! Hađo! Probaj, bravo! Ne igraju! Remšo! Ajde! Ej, Kula, bolna Zajcu, ne, dali su bez linije! Ej! Lun, zapri sredinu, Viši Matko, pej! Ajde! Ja! Lun, daj bliže, pustite ga! Daj Lun! Bravo, Zava! Guraj ga! Zapri sredinu! Daj Lun! Bravo! Dobra, Brka, dobra je da! Redi prostor, Zava! Druga žoga! Stavi! Srđo! Dati loptu! Lun! Žoga gre za tamo, ne gre bočni! Ne žuri, čekaj loptu! Okej! Glej me! Bravo! Mari, bliže! Gol! Sap! Dobio! Bravo! Gol!
Daj
Arči! Bravo Arči, ajde! Lun! Gol! Gol! Lun! Gol! Vule, lajgreš više, Vule. Pita! Dobra. Deda, ajde, deda! Ive! Stavi se! Ajde skok, ajde skok! Daj, blok, blok! Igralce! Doba! Go, go, Sagito! Ej, pas! Druga! Vule, druga, Vule! Daj, Artur, go! Ajde, daj koncentracija, no jebe ovako, puni noć! Luz! Luz, priči ga, ko vas gleda! Tam si! Von, von! Von, von! Hajro, beži, hajro! Šaki, Borke, linija! Pasi! Još Gula! Prva! Bravo, Bađo, bravo, Zava! Dej. Bravo! Druga! Dobra pas! Paljo! Paljo! Kupio, sam kupio, ej! Ej, Grajo, primi gol! Daj, Gula! Bliže, Zava! Daj, dobro! Bravo, Srke! Ajde, Zava! Dečo! Lun, še! Ej! Ajde, Beko! Mora, Šaki! Skok! Druga naša! Ej!
Bravo, Tarek! Penio, penio, podaj, sam! Sam! Borka nema, Borka! Graj, graj! Bravo! Saki, Borka linija! Guraj ga po liniji! Hej! Ajde, Ado! Gito! Ja, good, daj! Saki, dobar igra! Hej, Kanda! Igrat! Daj, Lund, bliže! Hej, daj Lund! Gol, Kula! Daj! Bravo, Lund! Hej, sprint, bravo! Čivaj se! Pozitiv, ajde! Igrajo, stopi gol! Stopi gol, Rano! Skok! Hajde!
Bravo,
uigrao za številko 11, Filip Mark. Druga menjava izigrao kraj igrač številko 10, Kopač Matic, uigrao kraj igrač številko 6, skoki Kojec Mec.
Skok, desno, desno, skok, desno! Skok, desno, 30! Pazi, zeď! Druga! Brez faula! Bravo, bravo! Bravo! Tiho, Gornji! Gornji! Igraj!
119, Dončina Toninun, Igor Damjan 127, Štufer Jan. Postavi se! Čekaj, Bađo!
Hey,
Comunicazione con solo GPT dove il 118 Gianni Tali. Bravo igraču! Zadnji
Marko, skok! Skok! Luka! Virno! Napadi! Oziroma Ferko, Fogec! Ferko, Fogec, ajde!
Stopper! 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 Noi canale di 12 tipi, di ragazzi quindi stili e appropriati. Bravo!
Sljedeće domaće ekipa je Bogdačev Šmilj, Šanja Vera, na kraju ključni tekme, četvrta snaga, Nena Svetlana. Daj, živo. Staj je von dupo enega koca, že vidim. Ajmo! Sve da pojemo, von dupo nas je. Dobro imamo? Na penal. Ajde, danas, sutra, nema trening. Daj.
drži.